Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Gradske špice. Bicikli su nastali u 19. stoljeću i od tada njihov broj neprekidno raste. U mnogim europskim i svjetskim metropolama bicikl je glavno prevozno sredstvo. A kako je u Zagrebu, reći će nam predstavnici sindikata biciklista, Tajana Sizgorel, dobar vam dan. Dobar dan. I Vladimir Halgota, dobar dan. Evo, sve vani, sve ljepše vrijeme, došlo je proljeće i to znači sve više biciklista na zagrebačkim cestama. Se može znati njihov broj? Pa ne znamo točan broj, ali trend je stvarno da sve više i više biciklista. Sad razlozi su različiti, bilo zbog ekonomske situacije, jer ipak bicikl je besplatno prijevozno sredstvo, bilo zbog toga što se ljudima diže i ekološka svijest, bilo zbog toga što shvaćaju stvarno sve njegove prednosti, ali stvarno u posljednje godine je trend da je sve više i više biciklista. I nadamo se da će taj trend i rasti. Pa je praktično s biciklom, ići umjesto s autom, izbjegnu se gužve. Da. Znači, bicikli, jesu oni, kako što ste rekli, dostupni građanima, financijski gledano? Pa financijski gledano da, pogotovo danas stvarno možete naći, zavisi što vam treba, ali za ovaj nekakav klasični gradski bicikl možete naći po jako povoljnim cijenama. Kako stojimo s usporedbom s drugim metropolama, svjetskim i europskim? Pa taj trend porasta biciklista na ulicama je puno veći u drugim gradovima, međutim drugi gradovi se mogu pohvaliti boljom biciklističkom infrastrukturom, pa tako na primjer u jednom Amsterdamu imati bicikl je nešto sasvim normalno, bez obzira i koje ste dobi, bez obzira gdje idete, a to je ono što i mi težimo da se ostvari u Zagrebu, međutim put do toga je malo teži. Kakvi su uopće problemi s kojima se susreću biciklisti? Pa svako ko sjedne na bicikl u Zagrebu i pokuša preći nekoliko kilometara, vidjet će da je zapravo to jedno jako dinamično iskustvo. Ako poznate prometna pravila, vidjet ćete da ih je jako teško poštivati prateći postojeću zagrebačku biciklističku infrastrukturu. Znači, imamo nekakve žute crte po nogostupima sa oznakama da su to biciklističke staze, ali to su komadi infrastrukture koji su međusobno nepovezani. Dakle, duž iste ulice imate i po 10-ak prekida na kojima nije sasvim jasno nekome što sad da radi, da se vrati na cestu, gdje po zakonu se mora kretati kad nema biciklističke staze, ili da gura, da staje bicikl na rame pa da nosi. Dakle, nije na jedan cjelovit način osmišljena ta biciklistička infrastruktura da se osobu koja sjede na bicikl bez problema vodi do odredišta. Kad sjednemo za volan auta, gdje god trebamo doći, univerzalna su pravila, jasno je unificirano na koji način pratimo znakove, na koji način se držimo postojećih propisa. Nažalost, za bicikl to ne vrijedi. I to je najveća prepreka po nama zato što Zagreb ima fenomenalnu i klimatsku situaciju i što se tiče reljefa i što se tiče veličine grada nije prevelik da bi zapravo se jako puno više ljudi moglo češće voziti na biciklima. Danas tako nekakve prometne procjene, ispod 3% recimo da se putovanje odvija biciklom, Zagreb ima potencijal da ima i 20%. Samo što za to se stvarno treba i uložiti nešto, a ne pustiti da se rast broja bicikala događa unatoč takvoj infrastrukturi. Treba ga stvarno poticati i sustavno planirati da bi se to ostvarilo. Kako je, rekli ste 3% u gradu Zagrebu se vozi ljudi s biciklom. Kako je to? Ne da se 3% vozi, nego da puno više se vozi, povremeno. Da, to je rekreacijski od svih putovanja, recimo nekakva procjena koja je odokativna, zato što je još jedan nedostatak i što nema sustavnog praćenja niti jednog segmenta, pa tako niti biciklističkog. Dakle, prometom se stihijski upravlja u gradu bez nekakve sustavne strategije. Od 1999. je rađena nekakva velika prometna studija i od tada 15-16 godina nemamo nikakvu situaciju, ankete među građanima, zašto se kreću, načinom na koji se kreću, šta bi im trebalo za odredište, šta im po putu smeta, zašto su izabrali baš jedno, a ne drugo. Tako da od svih građana mi procjenjujemo da čak 20% redovito nekako barem jednom mjesečno vozi bicikl, ali zapravo od onih koji to ne rade ima ih koji bi htjeli, ali se jednostavno ne usude. Kako su recimo iskustva u drugim europskim gradovima? Ovisi s kim se želimo uspoređivati. Pa idemo recimo s Bečom, jer uvijek kada se grad Zagreb gleda, nekako uvijek je Beč nekakav taj brat, veliki brat. Čini mi se da u Beču je puno ozbiljnija cijela stvar osmišljena. 2013. je recimo bila u Beču gradska godina bicikla,
i stvarno su u sklopu velikog festivala Velocity, koji je europski biciklistički festival, koji su tad bili domaćini. U sklopu toga su razvili jako puno toga, ali i postali su domaćini jer su već godinama radili na tome. Dakle, osmišljene biciklističke staze koje se ne prekidaju na prijelazima, garaže za bicikle, stalci za bicikle, nema niti jedne spirale praktički, jel? I broj putovanja koje se odvijaju biciklom je i srazmjeran tim dvoznamenkastim brojevima, govorimo dakle 10-20% redovito, ovisno o sezoni. Grad Zagreb ima jako puno kilometara. Uvijek kad spomenu ima jako puno kilometara biciklističkih staza. Broj koji se spominje je po nama irelevantan, zato što M je netočan, M ne pokazuje stvarno stanje kvalitete te infrastrukture. Dakle, netočan je zato što se u tih 200 i nešto kilometara po službenoj tablici s koje je to zbrojeno uključuje i 40 kilometara biciklističkih staza na obje strane savskih nasipa. Dakle, vi imate savski nasip koji je pošljunčan, koji je dobrim dijelom i nekakva kozja stazica na vrhu nasipa i to je zbrojeno u kilometražu zagrebačke biciklističke staze. Dakle, takvo vođenje podataka je jako dobar indikator šta se zapravo i s kojom ozbiljnošću planira i uopće vodi računa o biciklističkom prometu. To je samo na razini brojeva, a na razini kvalitete, kao što sam rekao ranije, katastrofa, zato što M se rade staze nepropisno, dakle malo je propisa koji to uređuju na razini države, a i to malo što ima i na razini Zagreba se ne poštuje. Tako da jako slaba je situacija što se tiče toga. Ima li dovoljno tih spirala za parkiranje bicikala po gradu? Spirala ima i previše. Dakle, Pa to je jedan od problema koji pokušavamo riješiti već dugo vremena s gradom i to je čak jedan dobar primjer koliko se može kroz detalje uložiti u biciklističku infrastrukturu. Znači, uopće ne tražimo nešto veliko i pretjerano. Naime, te spirale nisu dobre, nisu korisne i to se pokazalo već u puno slučajeva, zato što vi kad idete parkirati vaš bicikl, vi njega parkirate za kolo i onda vam dođe kradljivac i ukrade vam cijeli bicikl, ostane mu kolo i on kolo može slobodno kupiti za neki sitan novac. I to čak pokazuje koliko su sami biciklisti skeptični oko tih spirala, tako da možete ih vidjeti prazne, dok onda se biciklisti parkiraju za različite stupove okolo. Pokušavali smo s gradom više puta objasniti im, slat, evo u zadnje vrijeme su nas čak nešto i počeli slušati, ali pomaci su stvarno minimalni. Znači, za ono što se mi u sindikatu biciklista zalažemo su klamerice, znači to su u obliku U koji imaju, onda vi bez problema možete parkirati vaš bicikl za sam kostur bicikla i onda vam je osigurano da vam niko neće ukrasti. A sad ste spomenuli suradnju s gradom. Kakva je ona? Voljeli bi da je bolja. Praktički je nepostojeća, iako već godinama kucamo na brojna vrata u gradskim uredima, pogotovo ovo koji je zadužen za promet. Nažalost, činjenica je da se unutar gradskih službi biciklističkim prometom ne bavi gotovo nitko, a oni koji imaju nekako zaduženje da rješavaju ta pitanja i takve naloge, imaju uz to i brojne druge poslove. Dakle, nema nekakve osobe koja bi se samo time bavila, a u Zagrebu po veličini zahtijeva i više takvih. S druge strane, ne samo da nema ljudi, nego nema ni volje, s obzirom da i ono što jesmo predlagali, ono što nam je rečeno da će se ostvariti, na primjer, biciklistička magistrala kroz centar grada, koju smo još prije nekoliko godina dobili obećanje od gradonačelnika Bandića da će se ostvariti, da će biti osigurana sredstva još 2013. godine, niti to se nije ništa promijenilo. Jednostavno imamo osjećaj da gradski službenici su jednostavno jako zacrtani često u svom nekakvom uvjerenju da je promet isključivo promet auta, a sve drugo da su nekakve smetnje i jednostavno ne shvaćaju da u 21. stoljeću više ne možemo to na taj način gledati, da je vrijeme da se prepoznaju prednosti u upravljanju gradskom prometom što se tiče i ekonomičnosti investicija, i ekonomičnosti vremena za građane, i ekonomičnosti zdravlja i svega drugoga, da se jednostavno ne može ulagati toliko puno u automobilski promet, govorimo o pola milijarde kuna godišnje, dok se za biciklistički promet priča o 100-150 tisuća kuna godišnje. To su sumanute razlike i jednostavno i na razini budžeta i na razini interesa za problematiku grad Zagreb ne pokazuje zapravo nikakvu volju da se tu nešto promijeni. Ili ima kakvih studija nekakvih ili ima nekakvih planova iz grada da će u nekakvoj skorošnjoj budućnosti se stanje popraviti?
Nažalost, da. Nažalost, kažem, zato što sad već 2 godine smo taoci jedne situacije da Ministarstvo prometa donosi pravilnik o izgradnji biciklističke infrastrukture. Znači, to je na razini države godinama nismo imali ništa. Sad Ministarstvo prometa osmislilo, dalo si u zadatak da nešto napravi, da se donese, što će biti obvezujuće i to 2 godine se zavlači. Sad je to bila javna rasprava pa se čekaju nalazi da se to donese, nije važno. Ali u te 2 godine grad Zagreb nam uporno govori joj pa ne možemo, moramo pričekati taj pravilnik i tako dalje. Mada onda ostaje potpuno nejasno kako se 10 godina prije toga nešto radilo. Tu i tamo je neki prijelaz ispravno iscrtan, postoje neke staze koje su ispravno napravljene, barem u nekakvim komadićima. Tako da 2 godine smo čekali, moramo čekati da se donese taj pravilnik. A sad je vijest, radi se master plan prometa koji će biti 2017. gotov. Dakle, opet 2 godine alibija, da ne možemo sad ništa, znate, to vam je, ipak moramo osmisliti da se to dobro uklopi. Dakle, da, radi se navodno nešto, ali na koji način će unutra biti zacrtani ciljevi, to ne znamo, nemamo uvida. Grad jako slabo tu radi na transparentnosti i uključivanju zainteresiranih strana, barem što se tiče našeg iskustva, i ne znamo da li se trebamo tome veseliti ili se bojati toga. Pitala vas uopće država, grad, za nekakav savjet, za mišljenje? Grad ne. Država, evo, držim figir da tako i ostane. Upravo iz Ministarstva prometa smo baš nedavno dobili po prvi put pozitivan tako neki signal gdje se jedan drugi pravilnik stavio u javnu raspravu i gdje nismo to saznali iz novina, nego nam je čovjek s kojim smo prije toga razgovarali upravo javio, evo, danas je to pušteno, dajte komentare kako smo razgovarali. Dakle, na toj razini da. Veseli nas i što primamo brojne upite iz drugih gradova. Pitali su nas iz Križevaca prije nekoliko mjeseci, pitali su nas nedavno upravo o stavcima za bicikle iz Metkovića, pa baš ovih dana su u provedbi javne nabave da se postave upravo klamerice umjesto nekakvih spirala koje bi inače našli i tome slično. Tako da drugi gradovi prepoznaju naš rad, prepoznaju naše iskustvo, dobru volju da im besplatno pomognemo kao korisnici, kao neko ko se ipak time bavi i razumije možda više od nekog ko tek ulazi u tematiku. Nažalost, grad Zagreb tu ponudu još uvijek nekako ima neke svoje razloge zašto ne prihvaća. Možda će prihvatiti uskoro. Nadamo se. Evo, biciklisti se vrlo često se žale na nesavjesne vozače, a opet s druge strane pješaci se žale na bicikliste koji, eto, jure gradom, jure, ne znam, očicima. Kako komentirate to? Mislim, svugdje ima, pa tako i među biciklistima neodgovornih biciklista i to su biciklisti koje mi ne podržavamo jer s druge strane im smetaju auti koji imaju nekakvu kontrolu nad njima, onda opet oni imaju nad pješacima, no čitav problem opet počiva na lošoj infrastrukturi jer biciklističke staze su toliko uske, napravljene su tamo gdje hodaju i pješaci, pa su onda pješaci ljuti na bicikliste, biciklisti s druge strane se ne znaju po kojim pravilima voziti, onda vam na sve dođu još to i policajci koji kažnjavaju bicikliste. Tako da problem je u educiranju. Evo, mi u Sindikatu biciklista se u zadnje vrijeme bavimo educiranjem mladih, pa odlazimo po različitim srednjim školama gdje onda učimo mlade o nekakvim pravilima o pravilima u biciklističkom prometu. Međutim, te edukacije nisu sustavne, provodimo ih mi. Trebalo bi Ministarstvo obrazovanja malo razmisliti o tome da se i na takav neki način osvijeste biciklisti, a i pješaci. Možda sa povećanjem korištenja bicikla kao nekakvog relevantnog javnog prijevoznog sredstva, možda će se i to promijeniti. Da, stvorit će se sigurno nekakav pritisak, a i onda će morati između ostaloga i grad biti prisiljena da malo poradi na infrastrukturu. Kakav je vaš stav sa kažnjavanjem policije biciklista? Dvojak. S jedne strane, naravno da kao sudionici u prometu ne možemo biti izuzeti iz odgovornosti, ali s druge strane činjenica je da policija ovo što se dešavalo, na primjer, u gradu Zagrebu proteklih mjesec dana, po nama nije idealno odabrano što se tiče ciljeva i učinaka takvih akcija. Dakle, ono što se pokazuje kao učestalo među uzrocima nesreća, na primjer, su jedne vrste prekršaja, a ono što policija kažnjava su druge, koji su puno bezbolniji, beznačajniji i zapravo nema štete. Dakle, ono što jesu opasne stvari koje bi trebalo upozoravati, kažnjavati, prevenirati su vožnja bez svjetala noću, prelazak na crveno, oduzimanje prednosti, nepropisno ulaženje u promet i tome slično.
Dok s druge strane ono što policija umjesto toga je kažnjavala je zaustavljanje na ono što su radili, da su zaustavljali na širokim avenijama, tipa na Zagrebačkoj aveniji gdje sa svake strane jednosmjerna staza, bi kažnjavali one koje voze u suprotnom smjeru. Dakle, širok pločnik, malo pješaka, nema konflikta. Da, je u prekršaju onaj koji na takvom mjestu vozi kontrastrelice, kako volimo reći, ali to nije zapravo nikakav relevantan učinak što se tiče prevencije nekakvog stvarno opasnog ponašanja, nego je više efekt to da se ljudi žale i pitaju dobro, pa onda uopće gdje, kako da vozim, ne mogu preći par kilometara, a da ne napravim nekakav prekršaj takav. A da zapravo onda ljudi nemaju izbora i pitaju se dobro šta, pa mora se tu nešto promijeniti ili nemam novaca da svaki tjedan plaćam kaznu. Tako da zapravo s te strane ono što je policija dobrim dijelom postigla je kontraefekt gdje su zapravo revoltirali građane, da nema tog povjerenja, da nema tog nekakvog osjećaja da je to policija zbog nas, zbog stvarne sigurnosti, nego više zbog ono što se kaže punjenja proračuna, iako ja bih volio vjerovati da nije tako, ali za sad eto, nije se pokazalo da djeluju na ovim stvarima koji su zapravo i po njihovim stvarnim statistikama ono što su opasne radnje. Koliko su uopće česte te akcije? Koliko vam se građani često javljaju s takvom problematikom da ih policija zaustavlja? Dobro, ovo je sad bilo kad je bilo proljeće, pa je trajalo nekih tjedan dana. U par navrata, da. U par navrata, da. Mislim, javljaju se tako. Ali građani, sami biciklisti su zbunjeni jer ne znaju, evo ni ja osobno ne znam koliko pravila prekršen jer je toliko loša biciklistička infrastruktura i dok se vi vozite bi se doslovno trebali svaki put kad stane staza skidati sa bicikle, voziti je. I onda se stvara to nekakvo nepovjerenje i onda pogotovo ljudi neke srednje dobi ili ljudi kojima je ovako duže trebalo da se odluče za bicikl ih onda to obeshrabruje, a onda to ne vodi nikamo. Koliko poznaje uopće vozač bicikala, zakone i propise? Teško je reći. Čini mi se da neke stvari se dobro poznaju, neke stvari je ljudima teško pojmiti da je tako pravilo. Nažalost, postoje dvije razine propisa. Jedne koje određuju kako treba biti infrastruktura i druga koja određuje kako se trebaju korisnici ponašati na toj infrastrukturi. Nama je jako žao što se te dvije stvari ne usklade i ne kontroliraju jednako. Dakle, samo da odgovorim, znači vezano za to, što biciklisti trebaju znati je vožnja biciklističkom stazom ili trakom ako je ona obilježena, ako nije onda vožnja cestom. I sad, problem je u tome što biciklisti naravno vide da nije svaka cesta ista i na nekima im ne pada na pamet da se voze po njoj. Na primjer, na spomenutoj nekakvoj aveniji. S druge strane, vožnja po nogostupu je uvijek zabranjena ako nije označena da je biciklistička staza, što opet djeluje nelogično nekome ko se nije detaljno upuštao u čitanje zakona, zato što je pa pločnik, pa to je nekako šta nikog ne ugrožavam ako vozim polako i tome slično. Tako da ima ljudi koji razumiju pravila i vide ih kakva su, a opet možda djeluju protiv njih zato što strogo čitanje njih nije ono najsigurnije što se tiče ponašanja niti za sebe, niti možda za druge. S druge strane, postoji ta razina vezana za infrastrukturu gdje često imamo situaciju da je samo malo postojećih propisa se događaju propusti kad se napravi u obnovi i održavanju, na primjer. Kad se napravi nekakva rekonstrukcija nogostupa pa se onda ne pofarba ponovo biciklistička staza, onda više nije jasno, imate znak, imate tablu, a nemate nacrtano dolje na podu ništa. I sad, da li to vrijedi, da li to obavezno ili nije obavezno. Ako se nešto desi, hoću biti kriv, neću biti kriv, a policija takve stvari ne sankcionira. Dakle, oni su čak skloni stati na takvom mjestu gdje je možda nejasna situacija i onda kažnjavati. Na primjer, bila je takva situacija na Maksimirskoj cesti kod stadiona, gdje doslovno imate tablu tamo kod bacača diska, tabla postoji da je biciklistička staza, ali je ona izbljedila ili je na nogostupu ili je izbljedila ili su postavljeni nekakvi objekti tamo, nekakvi plakati, ne znam što sve ne. I policija na takvom mjestu kažnjava zato što nema vidljivo obilježene staze. Dakle, nije kažnjen onaj koji je dopustio da se staza zagradi, nije kažnjen onaj koji je dopustio da se staza upropasti što se tiče signalizacije koja je izbljedila, nije kažnjen onaj koji je dozvolio da ta tabla još uvijek tamo stoji, nego su kažnjeni biciklisti koji se voze po nogostupu
na takvom mjestu i policija ih upućuje, ako ne želite kaznu, izađete na cestu, vozite se između tramvaja i auta, što, kao što sam rekao prije, za brojne ljude na biciklima, pogotovo oni manje iskusni, manje hrabri, ne dolazi u obzir. Pogotovo ako se voze sa djecom, to jednostavno nije način da se potiče ljude da se kreću biciklom. Što je sa razgovaranjem na mobitel za vrijeme vožnje? To je bilo ono zakon je zašao. Da. Bila je tu jedna fama oko toga. Smije se koristiti mobitel, ali isključivo pod istim uvjetima na isti način kao i vozači auta. Dakle, hands-free može, ali razgovaranje sa mobitelom na uhu i tipkanje na SMS to ne može. Što se biciklisti moraju imati od opreme? Pa mora imati prednje stražnje svjetlo, prednje mora biti bijelo, stražnje crveno. Moraju, kacigu ne trebaju imati, to treba imati do 16 godina, djeca. Ne smije voziti bez ruku, to je isto kažnjivo, trebaju silaziti na pješačkom prijevozu. A što se tiče opreme... Na biciklu još treba imati reflektirajuće materije, znači na kotačima treba imati bijelo ili žuto reflektirajuće mačje oko i na pedalama. I od traga treba biti crveno mačje oko isto. Što je sa reflektirajućim prskom? Potrebno je, dakle, zakon kaže da je na javnoj cesti potrebno nositi reflektirajući prsluk ili biciklističku odjeću, što to je tijekom noći, dakle, ili smanjene vidljivosti, što je po nama ok, recimo djeluje na prvu da ima smisla, zato što svaki komad opreme koji će nas učiniti vidljivijim i tome slično je dobar, međutim činjenica je da se i razina osvjetljenosti, dakle svjetla koja su aktivna, koja daju nekakvu vidljivost, sama po sebi nešto što manje od 50% biciklista navečer ima, što je porazno i katastrofalno i ovim putem apeliram na sve koji nas slušaju da kupe svojem najdražem biciklistu dodatni par svjetala da ne bi ostao bez. Dakle, s jedne strane imamo situaciju da postoji zakon i obaveza koja se provodi manje od 50% i policija umjesto da strože djeluje na tom pitanju, napravi promjenu zakona da postane za sve one koji imaju svjetla i koji nemaju svjetla još da moraju imati nekakvu dodatnu odjeću. Tako da se zapravo učinilo medvjeđa usluga onima koji su jednako bili savjesni i postrožilo se nešto, a kontrolira se jednako kao i obično nošenje svjetala. Tako da opet nekako čudno usmjeren napori policije. Dakle, lakše mi je bilo promijeniti zakon nego da provode postojeći. Sada su ga postrožili, a ne olakšali, što isto ne vidimo baš kao logičan način djelovanja. Evo, što biste vi savjetovali svim biciklistima grada Zagreba i njihovim gostima? Pa prvenstveno da paze na sebe, onda kad paze na sebe da paze i na druge, da voze savjesno, da znaju da su pješaci u prednosti. Uvijek kad gledamo i bicikliste i automobile i javni prijevozni promet, pješaci su uvijek u prednosti. Kad voze savjesno su zapravo riješeni svi problemi, a potičemo sve građane da voze bicikl zato što je stvarno najbolji prometni odabir jer daje ti tu slobodu, ne trošiš ništa novaca, možeš lako stići jer opet ćemo ponoviti Zagreb stvarno ima odlične preduvjete da bude biciklistički grad od povoljne klime, od toga da je stvarno veliki dio Zagreba ravan, do toga da i udaljenosti su jako malene i evo, to je to. Imate vi što dodati? Samo vozite se i pazite na sebe i na druge. Eto, hvala vam što ste bili moji gosti, došli smo do kraja emisije. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas u Gradskoj špici. Gledajte nas ponovno u petak i ostanite uz program Mreže TV.